Sanibonani. Igama lami nguThuli Ngwangcobo eDurban. Size la kuMthala TV sizokhuluma ngendaba ye-group ka-Facebook group engayivula igama layo Inkinga Zokuthondaba. Isizathu sale group kwakukuza nje kwamanye ama-groups engangikuwo by the time balesifazane bekhuluma ngokunganeliseki ekameleni, omama bengaleliswa obaba. Ngaze nganesifiso sokuthi angivula ikhaya njenganaleli, singene nje mhlambe siyixoxa lento sibone ukuthi sihamba nawo sifikaphi. Ngalivula ke leli khaya. By that time ngangingakho aware ukuthi kuzohamba kanjani, but ngazama ukuthi ngikuhlanganise. And ngaleso sikhathi ngingedwa was 2021 ngayivula le group and igama nje just came up ukuthi Inkinga Zokuthondaba. So le group ke sihambe igxathe lide kangangoba isinabantu aba more than 100k. Sekuneyinhlaka ke sizale ezinye inhlaka ngoba ekuhlaleni ufuna inhlaka zihlukahlukane zokuphila komuntu. So isinenhlaka ke zahlukahlukene ke le group ibasizile abantu, kunabantu abafunde some things oluhle kuyona igroup, abafunde nokuthi yini yona uvuthondaba ngoba unovuthondaba belingaziwe. Omunye athi ngiza ngendaba, ngiza ngabangani bami bethi bayafika mina ngingaze ngifike. Bafundile abantu sebeyafika kuvuthondaba. So inhlaka ke seziphumile ke kukhona ke abanye abathethi ngoba le group ngabe kumthoso ukuthi la asijolani, asifunto zosixabanisa, zosikhulumisa, zosenza ukuthi obani bahambile bajolene bahamba, ubani uselimele, ubani usedukile and so on. So kodwa ngangakuvimba ngoba ngeke ukwazi ukuvimba into eyenziwa abantu la kuhlela ngene khona ubulilo obuthunge ukwazi ukuyivimba lo into ukuthi angeke yenzeke nje total ngeke yenzeke. Kuyenzeka ke kwenzeke kodwa ke basebenza abantu ukuze lento siyenze ibe official. Sicela sisithule sivulele lethi group la sokhuluma khona nje ngothando nje siqonde nje ngqo ukuthi sizofuna ubudlelwane, sitholana ubudlelwane. Kumina was not my intention ukuthi ngibe ne group njengaleyo. Ngangikusaba nje ukuthi ngizohlanganisa abantu ngokothando mase kuneyinkinga, kodwa ngendlela ukuthi abantu beyifisa into njengalalezi. And I was tempted ukuthi ngiyivule lo group. Ngayivula leyo group only to find ukuthi ama relationships ayakheka, abantu ba right, banama relationship abo nje aba straight, baphumela ukubala ukuthi sesiyathandana nobani, kube yinto nje official. Lelo khuzana lobudlelwane lithi sakubudlelwane. Kwahamba nenhlaka ziyazikhula ngalikwamba nabanye basisithule ngeke sicela ukusenzele lethi khanje la kamoya la sizongena khona nje siyodumisa sikhulume ngoNkulunkulu. Ngathi nje naba abantu abafuna into efunwa yimini. Ngalivula leli khaya la sisikhona ikhaya la khona lisiyala nathi Inkosi. Ngalana sesikwelika moya ke manje sesiyadumisa sesiyebukhonela benkosi. Ngase ngiqamba ke le WhatsApp group nakhona ngathi mina uyala nathi Inkosi. Nakhona lapha yana lela khaya liyakhula ngamandla, abantu bayamfuna uNkulunkulu, abantu bamomela uNkulunkulu, imphefumulo yabantu inxanela uNkulunkulu. Kangangoba lapha akubona omama kuphela ngathi sinabo nanobaba, kuyadunyiswa, kuyakhulekwa, kuvulwa izwi, sihleli ebukhoneni benkosi. Kahle ke vele uthe uNkulunkulu umuntu owakhindlu engayakhi naye uyakhelize. So ngiba nalokho ke noma ngithi ngiyokufuna ngiyoxoxela imember ngalo ukuthi ayibo kunekhaya la ekuthiwa uyala nathi Inkosi. Ningathi nihleli nisinakho ubudlelwane nakho ubudlelwane lobuNgenaMkulunkulu. Funani uNkulunkulu qala uthi yena funa umunani umbuso wezulu nokulunga kwakhe konke okunye okwengeza. So lavela lelo khaya iyala nathi Inkosi. Sisenkosini ungaze ukhohle ukuthi ithini esibuye singenise inkingeni zovuthondaba siyoxazulula inkinga zovuthondaba. Laphana kwinkinga zovuthondaba ilona khaya elikhulu ke elizele zonke lezi ezinye inhlaka esengibalulile. Laphayana kunabantu abasizakale kakhulu, kunabantu okuhlaleni othola ukuthi umuntu uneyinkinga
mhlawumbe waxabana nomakhelwane, mhlawumbe kunento ethile ayenza kumakhelwane asefisa ukuthi manje bathilelana amanzi nomakhelwane. Mhlawumbe uthola ukuthi umndeni uthi kunento esayenza engayenza kanje ngiyafuna ukukhumelana umlotha nomndeni wami, sisithuli ngenze njani. Abantu abanjenganabo banendlela wesibangene eceleni kusisithuli bakhuluma nosisithuli naba bese sisithuli ayayenza kahle ayenze kahle ayifake egroupini ukuthi udaba njenganalolu silumisa kanjani. Kangakuba senginemndeni eminingi esengingayihambela ngokuxhumanisa umndeni nomndeni, ngokuxhumanisa mhlawumbe umakhelwane owenza into ethile emndenini othile uthi ngicela ungiphelezele ngoba ngazi labantu kokunye ungena usaba uphisa umncamo uthi labantu engizobathulela lolu daba what if bededelela amabhubesi nami lana ngizofa entweni engingahlangene nayo. Kodwa ngokuthemba uNkulunkulu ngihambe ngikwenze lokho ngibahlanganise uthola ukuthi mhlambe ngifike emndenini okholwayo othi siyakuzwa ngani yami thina siyaqonda ukuthi ukuhamba komuntu emhlabeni kuyisandla somuntu yebo kodwa kuyicebo likaNkulunkulu. Athi kuJobe ngiyazi ungenza konke icebo lakho alinakuvinjwa. Ngihambe naloso sibindiki uthola ukuthi kokunye ubaba baphambana endlini nomama noma umama uyaphambana endlini nobaba sekukubi nje sekumshado ucaca ukuthi uyaphela. Uthola ukuthi angena oyedwa wabo sisithuli nginenkinga kanje la ekhaya angazi ukuthi ungangisiza kanjani. Mhlambe ngithi ungakwazi ukuthi ufike naye sokhuluma naye noma asayi mhlamba athi hayi ngicela ukuthi nginika inamba zakho ukhulume naye eceleni bese sihlanganisa mawukuthi uyavumelana nalokho. Khona ke la ngihluleka khona bazalwane ngingakusho kabi sengathi manje mina sengu superwoman. Ngiyahluleka nami somewhere somehow uthola ukuthi umama uzovela avuke ngolaka nje athi ngicela ungiqhubele indaba enza kwami. Mhlambe kuvamise ukuba omama ke thina abantu besifazane vele asiyahluleka ukuthi swallow ipride. Uthola ukuthi asumama ngiphume indaba enza kwami angihlangene nawe. Makubaba uthola ukuthi baba uyafuna ukuthi ngize kwakhe ngifike kwakhe ngifike ikhulunywe lento ukuthi mayinje ilungiswa kanje mayinje ilungiswa kanje maseqhamuka lezi nalezi kwenziwa kanjena emndenini ekhayeni ubaba uhlale inhloko yekhaya always ukuzokushintsha lokho noma ngabe izimo zokuhlala ziyaguquguquka kodwa ukushintsha ukuthi ubaba inhloko yekhaya ngoba isikhathi esikhulu kuya kube ukuthi nje obaba bazizwa belahlekelwe ukuyithemba emndenini. Mhlawumbe umama osekukhuphuke kakhulu usemisa amadlebe ubaba sekufuna wakhe wabhekise phansi bese ke kufuna ke lapho isandla sesithathu kodwa esingathi ngizobhidliza mina ngizokwakha. Kubonakala sisithule ngelinye ilanga nje most of ama post akho kubonakale useka abantu besilisa kakhulu. Kwenziwa yini lokho umuntu wesifazane? Isizathu sokuseka abantu besilisa kakhulu but siqala ekuthenini umuntu wesilisa akanayo i-shoulder to cry on. Always mangabe ngisho ngabe anenkinga ethi amaphoyiseni afika amaphoyisa athi baba hamba ukhuluma indaba zakho nonkosikazi wakho nihlale phansi nikhulumisane. Agcina ubaba engasakwazi ukuyoreport emaphoyiseni ngoba amaphoyisa azothi hawu indoda ungakuhlula umuntu wesifazane uyindoda ungaka udonsa umuntu wesifazane ngekhala end up ubaba engasakwazi ukuthi afinyele lapha. La isikhathi esikhulu abanye abantu bakubuka ukukuseka abantu besilisa kakhulu akakona actually ingoba abantu besilisa bacindezelekile kodwa bakwazi ukuyibhodla into ebacindezele ngoba abanazi indawo la bekhalela khona abanabo abantu la bekhalela khona kunalento ethi umuntu wesifazane. Isikhathi esikhulu umuntu wesifazane akanamandla umuntu wesifazane ekubeni amandla umuntu wesifazane asemlonyeni ngeke ukukhulumisa umuntu wesifazane kanti umuntu wesilisa akakwazi ukukhuluma. Ingakho umuntu wesilisa besediniwe act okuwrongi ukuthi act kungcono khona mhlambe eze kubantu abanjengosisithuli yebo ngikuze ngikufihla ukuthi ngibaseka kakhulu abantu besilisa ingoba ngiyamazi umuntu wesifazane. Sisibona sisithuli ke abanye beza leyinkinga nje ubona ukuthi uza nenkinga ongakazi uzizuyibone uthole ngisho ama-member egroup emgxeka uthole ukuthi mhlawumbe umuntu wesifazane athi sengimithiswe ubaba umfowabo wendoda noma ubaba wendoda izinto enjenganalezo. Igroup ibasiza kanjani abantu ukuphuma kulezo zinkinga? Kahle igroup abantu abayinganxanye bengamanzi bakhona bazokhuluma okunye bakhona bazokhuluma okunye. Ingakho ke ukuthi mabe unesimo esinjengaleso silethe kusisithuli asifake egroupini wena thatha okuhle ukushiya okubi. Thatha lokhu okuzokusiza lokho okubi ungakuthathi ngoba ikona okuzokulimaza. Kanti sibalekela ukuthi umuntu akangalimali aphele umuntu akapheli phambi kwabantu.
abantu bakhonela uzwa kuthiwa umuntu ngabantu abantu bakhonela ukuthi baphakamisane manje mase bonke abantu bezokucindezela bagxobe ngeenyawo endapha omunye endapha eyibulala ngoba isolution ebona ukuthi ukufo okungcono kunokuthi aphile kulesi simo aphila kusona. Lama group esezalwe inkinga zovuthondaba ngibona igalelo lilikhulu kakhulu especially lapha kulabantu abafuna ubudlelwane sakho ubudlelwane kunabantu abangenabo ubudlelwane nje ngempela nami ngangade ngakholwa khona umuntu ongahlala 3 to 4 years ngenabo ubudlelwane only to find ukuthi utheme fika lapha wathola ubudlelwane lo muntu usezizwa ebuyelwe ithemba usezizwa againa something kuye kuphinde kuzoba ileli khaya esithi khona uyala nathi inkosi ugxile kakhulu eNkulunkulwini kukhona ukuthi umuntu athi ngiyafisa ukwazi ngalento ekhulunywa ngosisithuli ukuthi ihambe phelaphi omunye ngathi mangithi siyakudla ifa lomhlaba wathi yeliphi ifa lomhlaba nje asihlupheka kanje ngase ngimbuyisa ngathi ifa lomhlaba ukuthi ulalile ebusuku kwasekuseni uNkulunkulu wakuthinta wavuka wabona ilanga wabona usuku wabona umhlaba ifa lomhlaba lilodwa lelo kukhona ukuthi omunye umuntu uyayifisa ukuyizwa lento kodwa manje akaze athole umuntu ozomchazela kahle imvama sina abantu abakholwayo ngizozibala lapho thina abantu abakholwayo asikwazi ukunika umuntu uNkulunkulu kodwa sikwazi ukushaya into yomuntu while ku wrong ukushaya into yomuntu unganiki umuntu uNkulunkulu nika umuntu uNkulunkulu umuntu ngendlela afunda ukuthi lento yena ayiyona noma ayiphethe isala kangakanani awuvele kumuntu uthi shiya bonke lobutshwala sengiyakuthatha ngikufaka esontweni ashiye bonke utshwala uqala umhlisi umncengo uhambe na indlela yonke lapha ebuNkulunkulwini ngithola ukuthi la into ithandwe yazathandwa obaba kunomunye umzalwane othe izolo sisithuli uma nje ungifake kulo group akukho okuningi engikufunayo uma nje ngibamba umphetho wengubo kaJehova kobe kuphelele ngambuka ubuhle bakaNkulunkulu ukuthi kukhona abantu azobalanda noma ngabe abantu bangasiza ukuthi siba ngumsindo kodwa kuyithunywa zokulanda abanye abantu abasezweni nabafisayo ukuzwa abangayithola iplatform mhlambe kwakona lokho ukuthi sisithulu uzobe yakhuluma ngalento kunikeza omunye umuntu into ethi ake ngilalele le ntombazane sisithuli kwi-group kwinkinga zovuthondaba uyuthi uposte izinto ezikhuluma ngendaba zasembhedeni ubona insizwa seyijinjeleka nawe zibheka ngapha nangapha uzizwa unjani? Ngizizwa ngiprotected kakhulu because ngiyacabanga ukuthi ngike ngihlangane nabantu othola ukuthi bakhona egroupini bangifanise ngibeze bekhuluma cishe uyena ngathi uyena ngivele ngime ngithi hawu yena abezi bagijime bafe bangibambe bangincike ukuthi osisimncike sizwe ukuthi lento ayikhulumayo uyakwazi ngiyenza no banale respect obunye uthola omunye akafunanga ngisho ukuthi ngibone untshele sengisekhaya posta kwi group ngikubonile sisithuli kathi ugqoka ukuthi nokuthi wangenza ngani we ngisabile yabona ilapho la ngiqala khona ukuthi ngibone ngiyala ngiprotected more than ever lento yombhede into ejulile yebo njengoba ubhutesho kodwa imvelo esingakwazi ukuyiphikisa mhlawumbe umunye umuntu uzongibuza athini how come ukuthi ube ne group esinkinga zovuthondaba at the same time une group ethiyala nathi inkosi ingoba imvelo nenkolo abaxabene sina singabaxabanisa nje honestly abaxabene ngicela uqosho lokho ukuthi inkinga zovuthondaba zifike zithi zizokuphilisa enyameni uphinde uzothola lento ukuthi nengqondo yakho khona okusha ekufundayo emhlabeni ufunda uzothola ukuthi ngingaka nje at this age konke engayazi engiyifunda kwinkinga zovuthondaba ngiyabamema abantu baye kwinkinga zovuthondaba ngeke bayisole kwinkinga zovuthondaba besefikile phakathi sebengabuza hayibo sithina sifuna igroup kamoya sifuna ukuya kamoya thina ngihlale ngikhona mangingekho umuntu bakhona admin bangithinte naba bese ngingena ngishiya link nawe siyakhona kwelika moya nakulasiya khona siya ubudlelwane sibonga kakhulu sisi bonke.